Pozdrav svima ljudi, voleo bih da od svih ovih predikcija koje su bile da je ova bila pogrešna, ali kao što vidite nije ni ona. Već sam unapred snimio neke videe koji su govorili o nekim drugim, tako da se sada brojevi neće poklapati, ali više nije ni bitno da li je 206, 210. Bitno je ono što se upravo dešava na Kosovu i Metohiji. Kada sam rekao samo gledajte 26. kada bude miting, sve oči će biti uprte ka Beogradu, a za to vrijeme niko neće pogledati ka jugu zemlje. Upravo dok pričamo, kosovski specijalci, odnosno takozvana policija, oružane snage kosovske policije nasilno uzimaju opštine na severu Kosova. Sirene za uzbune su se oglasile u Leposaviću, u Zvečanu, u severnom delu Mitrovice. Srbi su iz tih gradova jednostavno izašli, vidno i uznemireni oko tih dešavanja, počela su da se okupljaju oko zgrada samih opština. Tu se nalaze i pripadnici KFOR-a ili KFOR-a, kako god, kome drago, EULEX-a, nekoliko pripadnika, da kažem, te kosovske policije, jednostavno izdaja na delu, isti šablon svaki put, sve ide u propast, tako da nek ovo ne ostane neprimećeno i nadam se da nam se više nikad neće desiti da nasednemo na isto, ali s obzirom na stanje u narodu, s obzirom na zombiranost, teško. Tako da, eto, ode i sever, južne srpske pokrajine, ode Srbija. Prijatno.